Gêm sy'n bwysig i'r naill dîm fel y llall. Eilan Edwards at Brobl o'r Routledge yn ddigon effroiadol y bel i'r edeg at Brobl! Mae di taro'r postyn. Fysa di bod yn gol gampus. Oedd y bas wreiddiol yn ardderchog. A wedyn, oedd Brobl bon a gwneud y gweddill. Dwi'n mynd i'n oci roedd un. Mae'n jyst defnyddio'r amddiffynwr i ddallu'r golwr. Sbiwch. Clwstwr ar gornel y Cwar Cosby. Pawb wedi cael ei trwyllo. Y bel gan Brobl! Oh. A mae Brobl yn mwynhau ei hun. Dim amheuaeth am hynny. A mae Kelly yn cael gêm gampus. Bel gan Fletcher. Ond mae'n llac. Brobl. Camddealltwriaeth efo Ceston Davies. A mae Brobl. Mae popeth yn mynd yn iawn iddo fo. Nawr, maen nhw'n gael efo croesiad. Mae'n dod i Sislevich. A mae dros y bar yn y diwedd. A Blaine Hudson gafodd y cyffyrddiad. A maen nhw'n gwneud popeth ond sgorio. Ac does na neb wedi gallu tynnu y bys allan o'r argau am ddiffynol eto beth bynnag. Fletcher yn paratoi uwch yn mynd i 2 funud o amser ychydigol. Mills Evans yn mynd amdani. Kelly cael y peniad. Fasa honna di gallu mynd i unman. Gig gornel. Yna gyfle fan hyn. Blaine Hudson, dwi'n meddwl, gafodd y cyffyrddiad. Oedd hi. Gath y cyffyrddiad dwytha ti'n ollol iawn, ond pwy nath glirio wrth y o llinell gol. Bel gan Ceston Davies. Brobl. Mae di chadw'n fyw. Hyfryd! Ac yn y diwedd fe ddoth hi. Routledge yn hwydo. Brobl yn gyfrifol. Ac ar ôl yr holl gero, oedd hi mor syml. A sut yn y byd gafodd Routledge gymaint o le i basio honna mewn i gefn yr hwyd. Mae'r Seintiau ar y blaen o gol i ddim. Wel, mi gath o gymaint o le oherwydd be nath Brobl wneud y lle iddo fo a'r amser iddo fo. Efo Routledge yn gorffan i'n glinigol yn y diwedd, ond Brobl, bob dim amdano fo heno. Pen asgwydda. Brobl allan at Sislevich, Spender. Mae'n cael ail frathiad. Brobl. Draper! Dyna chi chwip o ergyd. Dyna chi chwip o gol. 9fed gol y tymor i Greg Draper. A fyddech chi'n tybio bod y fuddigoliaeth wedi selio. Ac os ydy hi, bobl bach wedi cael ei selio mewn steil. Ti'n gwybod be, ia? Ydy Brobl sydd yn dod yma am seren y gêm yn barod a cael ei champagne? Oherwydd mae hon yn bas o'r safon ycha. Croesiad ma'n y chwilio am Draper dim yn cyrraedd, a mae e'n cyrraedd Brobl. A mae hwn yn llawn hyder, llawn triciau, canfod Draper. Draper yn troi! Arbediad ardderchog. Arbediad ardderchog, o nath Draper ddangos fanne pam i fod o gystal chwaraewr. Well, Scott, congratulations on a great result and performance this evening. Yeah, happy. 3 points, clean sheet, and I thought we dominated. We played very well tonight. We have a way of playing against TNS that works for us, and it has worked over a period of years. So, we stick to the game plan. The players are very disciplined, and I think you can see 2 goals, and I think it was 10 minutes, and then you're in that decision-making. Do you really go for it? And with one eye on the league table and making sure that we can go into next week. And give ourselves a good chance. So, that was the decision that we made, and I was really pleased with the players, really pleased. Good result and a convincing performance that further cements your position at the top of the table. Yeah, that's what it's all about, getting back to the top of the table, and we've done that last couple of weeks, and we had a blip obviously against Cardiff the other week, and it's good to just put the 4 points clear until the other teams play tomorrow, yeah. Let's talk about your own performance and your own contribution, because 2 assists for both those goals. Which one did you enjoy the most? Probably the second one, to be fair, because I managed to beat a few players, and then I just seen Drapes obviously run off the back of him, and managed to get to him. Yeah. 2 months ago, we were probably looking at more of the relegation battle, so to be even in the mix for the top 6 is great. So look, we've got experience of going down to the last game, and we'll see where we go.